Obabe bari mu rukiko rwo kwanura hambarira yebye sente eyo mwaka gw'2024 2025 omugombora ya Kyampangara hamwe n'agandi magombora bashabira bebembezi kushobora abantu abarikushoroza omushoro aha bintu nkente hamwe n'ebindi. Abantu baremahirwe tenda zoshoruza zedezabete ila bakumara barasiti n'abahanda bakuru. Principal accountant wa Kazo Noel Takanyisubwa ashoborera inkorensia eteireho government heyo kushoroza imishoro ngukanda bakiri kwakira sento mu ngaro nubakora enshobi ahabo kuba buri omwe ashemereire kushashora hasumu tamurundo umuntu kushashora umusoro na taxpayer baiza kumbara umusoro bwe sente zo nazitahasimuye ori ya tax agent amuyamba amarabyo process ko ya yeshashura sente zo muyaraye atunga message kuboneka kuyashashura. Orumukuru w'entebe ya gatano Reverend Samuel Muchaka Tugunda ahigira bamagombora n'abakuru b'entebe za kashatu kugumana bacondoza haba kushoroza emshoreji tikikateye yarimo amagombora n'abajya basoza mushemeye gukabo cy'izona egushemeye bishobora Abarikushoroza Omushoro ganyu itangirwe ndecyo Omushoro ati mujye kwa seri manya isende bashakira district manya bari no shinde bashakira Omushoro Omushoro ganyu. Orukujwekera mukuru w'ihanga Kapiteni Yahaya Kakoza ashabira bebembezi kwatanisa kurwanisa obushuma bw'amatungo ngo ahabo kuba emishoro iba kurwanira nergo matungo gabagaroho jaffe giva mu barunzi abente embuzi entama byonna kati omulunzi bwe bamubaka ente ye oba embuzi oba entama nga gwamwagalamu omusolo toyambye olusajja gaana agamba naye ate tunjagalamu omusolo nga tokifuddeeko so njagala twegatte ffenna abasoleza b'omusolo abalunzi naffe security kulwanyisa obubbi bw'ebisolo kintu kibi nnyo obuntu bw'ebisolo kituze mabega. Nabwanyuma orumukuru w'entebe ya gatano hashoborere zimwe project za government ezibakozire ezirimu amarwariro hamwe n'amashomero amarwariro menshi tubone tugakoze bayakoperetinga health center 2 zaza health center 3 nda example y'umungarikendado Kayankungu kandi bayongera magani health center 3 Kayashunga Kayengana abagombora kureba abantu abarema bari mu magombora gabo kabitwajeke konka karoka transport amos yokurwa kakanoni oketabarema kwashobeza katamuna kasiko ba bene cyo kuza gobsente tuburu gasha kwa Sima Naume hawa Sky TV agenshonga omurikazo.